Church of Uganda Anglican Half Hour nekushyikibweho iraka Uganda. Ha program kama simwe mnonga habo kugira ngo washyirireho haruna konkuru hadakika nkeji na ha program Church of Uganda Anglican Half Hour mutebe kanisa debate commission kandi ngushemero mnonga iwe orukunda program eji nani yowe rugarama mana kandi mpamya ngutokha tariho no muri kubasa kureba akagenda akaguma nko kuyabari natungo mugisha ubwo kutungo muhereza warhanga omunyeto omuburizi wenjiri kandi umuntu orukunda mukama nibamwita Arnitwe Isaiah kuruga kabari reka mwakira ha program atereze ubujurizi bwe obundi twena twagaruka mama nakushemerwa ha program omwizina rya mukama w'iti Yesu Kristo myenda oyakureho abarukutureba ha program kandi tubone kurura ubujurizi bwawe ndasima Yesu munonga Yesu asimwe amazina ndi Arnitwe Isaiah ndaruga kabare umukanisa ya St. Peter's Cathedral Garama kandi nibwo burisa nibwo busaba dikoni Yesu akanjuna. Amen. Oine emyaka engahe ikorejije uko kurebeka? Ati ndenda kwise myaka 2006. Okay. Umwana w'imyaka 2006 basekura bambintu bya muringo ki ebukwiro bujuriza ha myaka eji. Ndasima Yesu owajenera amagara ganje obonabire ntarebasa Yesu akanjuna mwaka gwe 2007 nibwo najunwa obuyashangana yo musisi obuyashangana yo musigazi owabera resenjaga omutawuni ya kabare obonabire ntine ekindi obonaresenjaga nkashubira nkajiguza aho nabire mwenu ntachine mugasho ndijukizo barimwe aho nabire omuhiri munonga naho nazo mukaba kambinga mukaba etamo rukiko family meeting kuba amazire mama yanca yangambire kigambe cyansaze yaje ati kurugerizo udarishubira kunyeta nyoko ko yangambire cyo naho umutima gwanje ahabwa ibyo binabire ndakora nyo mushuma ndaresenjaga mwenu nyo mwana mubi ko yamazire kunca na tata yanyakana n'abakuru banje nazo mutawuni yakabare nagarukamo nagarukire munashanga mu groupe ya birere mu yaba mayibobo street kids banyakira kurungi nareba nashemererwa nareba rashanga iginero niyo life na joininga abo bana konkashi orukuza omukayikuru wawe nashoba kuza kuchwa hakaba habireho cyo kota kushoma enjago kanogire ukanojinywa nojiguza uriyo mwana wishomero uriyo munsi shazingaye abazire banje kuza kunca nkabanyangire kwega. At the same time nabo muresi wenjaga so nabeke igenje naba mweno naba ngambenye nka so bona kubwayika banca because nkaba ndiba nebintu byo muka mbitwaranza ko biguza mweno nahacaro baratuhara barampara haza abwe binabire ndakora okuri hakuryo kurihirira nyowe uko ine myaka kenge by that time nkanye nke myaka rayika nki 15 uko ine myaka 15 14 nkomo washobera hacyaro yes ukargo mu ishomero rukwingana ki nkargo mu ishomero pi nyo mu cyakashatu ubwo cyabije kuhire mu cyuci ka kiriki cyanyero mu ishomero nkaba ndi kwega nkaba ntaramanya kwandika je nkaba ndahandika mukono so twatwineho ticara twegeza ngo tuhandike je so kwandika je kwandema zabarimwe yantero ruhinata mwakwega nahora byantama nagira ntasinti kwegaga biga kwande makanye gendere nagaruko mu town kuyariyozo babo kujango nahora mbweno byandema asharamo najanti kanze mu town okwega mbireke nagomezamu life ejo yataho magara ganje ubona ko bwahikire nakura najanda kura namanyira embera yo kuba umuyayi nijana abo umuyayi munonga kuna amazire wabera ratwebembera emiyayi yo mutawuni yakabare barwo bamutera amasasi yafa ago kakara twebembera turya abashuma turya abaresi benjaga ubutosha police raturanda ishaha 24
turarara mu dansi mwene turakora bingi ubona ko bwayikire yafa barondaho kutwebembera umusyaka yabura so ko baronzero kwebembera yabura naye simba kugira ngo abarinye n'abacyamane we mihiri yakabana yabere yo mu town mbabatera n'ubururu bagenzi banyu aho tukiye kunganya twagira tukare ka turondemo kubasa kutwebembera tukaba turagira uramanya kurwana at the same time uramanya kwiruka kandi ikigeze kibatire bakagira ati no kuresa stick itano zenjaga uramiro mwiko takagushohoza then urabase cyo kigezo ni warabe cyamane abo nabirende nabo bona cyabarema ninye nta kibasize so kurgeryo zabankora cyamane bangurira umuhoro musya ahamwe no musya kurgeryo zoba nkaba bakora na stand ndagano kujya ntari nyamaho ekiro yewe nkabanyama umushana ekiro nyimukanza kutanga abantu nyagwirogomoro mu kabuti na nomuswa nabo muntu mubi nabecengenje mweno nakora bingi narwaho nasibisho kinarisibe biroxi twayakora ibintu bingi ndijukiza barimwe nkarokuza empare y'inaberenjire yemwe yakura yawaho yasigaza amakara kamwe akarakwatanisa just side by side kuna amazire naza kwibe bijaro umukageza high school n'ishomero ryo witu njire yo kuronde byo kujara kuri pressinga kahara ko naberenjire kuna ikireyo twatugira turi kwibo turi abasigaze bashatu mu basigaze bashatu bakwata munyo abana bishomero tino wanzire ngujumara tutere hakibunu nanga tutere amutwe nanga tutera uwanterero mugeraho nagwire niho banterire wabera ni tafare wabera ni kiti wabera no mutayingwa ikigambe kinaherukire yo kurira nkahorera umwana yaje ati mutikiriza administration kashanga hano gumutundu bankura abanaga mu kibira nkoko banshekaho nebinyasa unabire ndajererana takibasa kugamba ntakibasa kweyimusa aho niho umuntu wanjirire mbabazi yanshangire akantwaro yakangwaza ko narwire nakira ubu nakubwije bwahika naronde cyo kora cyabura nagaruko mu town nyine kini kandi kujanto wunda abugane ndamwita nanyorambugane mwite tukaba twibe bintu by'abandi ababire batambuze bintantemere ushanga turamwibire nyuma ushanga turaje kuri abakazi amabaga gabo ushanga mweno abaraguze bintu byahihi turabitwara fofurire orumba duka yo muntu oyegura nkuru hagararwe meneke ogenda atagambe so niyo yabire ryembera nabire nturamo ko namazere kwiko mu town nashanga abona habire ndebembera bamwe bahereze kubita kanye no munyani wanje bamwokese kigirikani yafu ndamureba ahereze kwiba abandi babatira amasasi abandi balesize njaga babira bashazi so nagarukamu na traininga abandi abasyaka ko na trainingire groupe nsyaka najitendeka jo kurwana nabatendeka jo kwirukanga nabatendeka jo kwiba nkaba ndebo muntu manyantogo umuntu namukwata batenda mwaka sente n'ubuyotero ndurutino kamuhure ato ejo training mukamba n'umujikora nkangaye tukaba twineho mu town yitu yakabare aho twabire tutura ahasi yakatare akabari yo mushanje uko niyo twabire tusiba ukibona time ohungira ukibota bwina uturo two kuhungira usibora reba nekirora rareba so niyo yabire ryembera yitu tukaba twinebe bage bitwabire tutera ushanga twine nkoje nyingi zo mu ngaro ko twamazire namazire ku training abo bantu bija batunga skill nabire ndabetengaho bamanya kwiruka bamanya kwiba abo na trainingire cyabaho nkakizibu kabanye no mwana wanje wabira roga hacaro kitu bamutera amasasi kuba mutira amasasi yangwa mu cyo yanje ati yiruka Izaya niwe barene because nye police kabera ture rampiga batakambonaga bakabatura nabe cyaro kitu barajata ubundi police kamukwata nabazire banje barantaho police etakabasha kunkwata so ubu nakuko bwayikire bamutera amasasi yafa nayirukanga ndamanya nti nyowo kufa kuna mazire kwirukanga nahunga mu town naguma ndasiba mu kibira ukika mu kiro aho batarampweza shuma mu town ubwire ko bwayikire nareba kuguma mu kibira nabwe biranga nagaruka nasimo mu town nakambiko mu town naguma mu nabanywane banje twayiba twajara busha twaresenjaga ndijukariho naresenjaga yantaburo mutwe nahururo bwonko bwa naruga mu no sense kuna amazire nakwatomoro gwabire bangurire na no musu natahamuka kwito wundi ashange muwene je cyabere cyitwire muka kuna ikire muka nashanga mama yamara kugenda asigire mutata kinzara nyane
namwimusa namujantiwe sebo yereze mikono hunjira erize cyande tahano kukwita ahereze mikono yahungira ikigambe kiyangamira kanje ati mwana wanje wikiriza kunyita nte ahereza muhoro ku mutema kunabire ndenda ku mutema natema nkaha nawusha nkaba nene ngunteme bisa no mutwe ngutwara nawusha natema nkaha ko yamazire yanyesikuza yanyako muhoro yagumpusha kuyabira renda nteme nkaba ndakimwinire mugasho nawe katanyinire mugasho because tine cyabira ranyamba yampusha muhoro gwantero mu mugongo yampusha gundarenda ngwantemo ko bisa gwatema ukacinka nenkoje yo muhoro Yesu yangirire mbabazi narwo mukanya wera masiko nakwato mugoye ndenda nguze kwanika ko nayikire mu kibira bona bindi kuza kwanika nashanga yabalisa no kwanika tenayanika nagaruko mu town nyine kiniga kinji nyakampinga mu town nayiba tukaba tucamaduka gabandi tucamajuga abandi tukore bibi binji abo nabire nabo binji bafa bamwe babita hasigara nyowe hari horo nako oruntariyebwa nyowe ninye ndakiragamira abantu njete ninye murundi umushuma wo kubanza kwibaha police because nyowe nkatungaho chance naza kwibaha police yitu yakabari ko nayikira ha police kabani na munyane wanje tugireho kwiba batteries z'imotoka zirazi tungire gutana ko nakira police nayigura bonnet nayamu battery najitaha amabega na munyane wanje kutwabira turatambura naho romuntu yankwatire nyuma kuyankwatire nyuma naho urira naho amane kunahindukira nashangarige mu police ayine mbunda yatugambira ati mutarengaho eki nakozire kereza mikono na janti mbweno ho Yesu wanyikiriza nkabona rwerizo bani yaje kandi akashabaga ntaramanye rya Yesu yangirire mbabazi nagambira mwana wanjye na mujanti utikiriza mu police twara ha police because tukaturamanye babire bakora bagenzi bitu tukaturamanye ko babire barabatocaringa so namushabana mujanti hakira zitera amasasi tufe turagenda because tukatacine mugasha so munywane wanje namurakorera sign yayiruka kuyayirukire concentration yo police yagitaha wayirukanga nyowe yanyebwa nakwata battery nabire nyegwire naje mushenyo mu cyuba nanye nayirukanga twayirukire yahusha amasasi abiri twabona Yesu yatugirire mbabazi twabona twahona twareba town yatugumira munonga because aho nabire ndarara bakahosa umufrejo gunabire ndarara mu batamu petrol bahacumika so barenda ngumfe Yesu yaguma ranteraho umuhanda mpora police akafa ninga police tarafire kureka akagwa hasi yagwa hasi kusha twagumiza mutwayirukanga twamusiga konka futwamazire ubona kuko bwayikire twaronde cyo kujara cyabura twaronda kutura icyo kurya cyatuburira nareba ntacibasa kwereberera narebe ibintu byangomera aho ko nabire ndyaho shobirwe niho aho nabirenza umurushozi rwitu rwa Rugarama kibe biribwa byona byabakadi kabitwara nkabiguza obucori emondi bakaba batacharuraga no murundi nagumwe because ndishkiza ibe biribwe byo musiri ninge baba ebyabire byo mu musiri ebyabire byo kwera byeziri so ndishika wano de umushija ni Reverend witu nati niwe mishana witu Reverend wesiga Josh akanshanga mu musiri gwe kuyanshangire yambuza ati olikora kinaye namuza ati olikora namwirukaho n'amabare mpaka yayirukanga ahubwo kankani yacanda bakaba batakankwata so nanyandaga ati eki ndabe ndi gukora cyona nkikore kirugemo mbwene koko naba ndacenda ninye umushuma nyawe nkibaho na Reverend nankana na Bishop witu owahumwire Bishop Katwesije nyawe nkiba mwene sinabire ndamanya no kwiba nyawe nkiba abo witu bambwa amasiko bamanya ngo ndyafa narwo nayiba n'amahega mu 7 nayiba nareba wena njyo mushuma amahego kagibuta amahe turi ni bazi banzeyi za Museveni yakiraga kwija azawanzeyi so bakampinga around so ntunga chance bumwe yo kugwa mu bibaga byabo magazine nkoku so ebi nabona nanye takataka mbitwara nza kubiguza bimwe mweno mberaho nkabasoye konka Yesu tarenzire ngumfe Yesu mwumbere inabire ndimu yangirire mbabazi Yatsiriha Church of Uganda Anglican half hour tuyine ubujurizo bwo munyeto basize kurabo mbintu binje munonga ebintu byo rukwana utekateka nk'ukiri kubasika ukareba umwana omukasasuro ukareba emiyayo mu town ukagira tumwe no gutari tarakubasa kutomutwa higuru konka mukama nabikora reka tumureho